Yo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi. Kita lanjutkan petualangan. Sebelum misi, kita kelarin ini dulu. Stronghold Patrol ya. Semoga mana tim gua? Titiknya dulu. Kemana? Ayo, hari sebelum event. Semangat. Tasnya pasaran banget ya, anjir. Sono ya. Nice. Terima kasih.
Masih banyak. I've marked a spot. I've marked a spot. Eh, Check the spark plug in the power, then check the gas tank in the carburetor. I've been having trouble sleeping. Took some amitriptyline, but it didn't help. mana ini cuma 3 orang ya? Check the spark plug in the Kenapa cuma 3 orang? then check the gas tank in the carburetor. I've been having trouble sleeping. Took some amitriptyline, but it didn't help. Lah gua pikir 4 orang. Ternyata cuma 3. Nggak bisa dia. Bocak. Nggak bisa lu bang. Gagal ya. Muter-muter bingung lu ya. Mana itu dia? Ayo bang. Ayo bang. Ke dia bang. Bang. Ke dia bang. Bang. Kenapa dia? Kenapa diam? DC kah? Ayo bang, sini bang.
Nge-lag kak, nge-lag banget sinyalnya. Oh nge-lag. Asu. Sabar. Sabar bang kalau lag. Gue malah nebang anjir. Nggak biasa kayak begini sinyalnya. Sekarang lagi yang kita Hmm. support ini buat adek ini. Telkom kah? Indosat. Indosat. Bener-bener kayak dog. Itu campnya rame kah? Mau join. Enggak, camp gua rame masalahnya. Kalau camp lu sepi, pindah ke sini. Gua ketuanya males gak pindah. Hah? Gua ketuanya. Oh lu ketuanya. Mana itu? Apa? Misi permintaan outpost. Lo kok belum kelar? Belum bang. Asu. Suruh ngambil apa ini? Di sini. Emang nggak bisa selain kapten itu? Nggak bisa kayaknya. I've marked a spot. Mana lagi ini? Sini bang. Tuh. Jauh amat. Siapa sih? Lu nick lu siapa sih? Zeroid. Zero. Nice. Thank you. Makasih ya, makasih. Mau lanjut quest harian dulu. Oke. Yang ini aja apa sih namanya? Stronghold. Stronghold Patrol. Oh, Gue sih salah satu itu doang. oke, thank you.
Bukan di sini ya?
looking to buy. Anjir, ada Bruno. Ini mukanya mirip ya sama yang sampingnya. Kocak banget anjir. Ding 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 ding. Drink a cup of coffee.
Lagi ada pesta. Misinya belum kelar lagi. Misi api unggun kitanya belum kelar. Ini udah. If you could gather some wood for me from the beach, we can get a bonfire. Tasnya pasaran banget, malas. Ting 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 ting. Ada. Pada kemana nih? Tumben sepi. What a life of party. Interested in dancing? If you could gather some It's funny. The camp was first built. They got into a fight over its name. I remember. Didn't you insist on calling it Odin's Mountain? It's so hard to build a camp into. Give it a go. Ting ting ting. Ring ting ting ting. Ada bocah PA pasti tuh. Suka joget dia. Bocah nggak jelas. Berapa teman ada
Aerotical base tuh 5. Oke. Jenis senjata apa kak? It was Nietzsche who once said, "We should consider every day lost on which we have not danced at least once." I don't know why I know that, but let's dance. Phoenix. Here. Here. Here.
Etoy. Mana Etoy? Here. Alhamdulillah. Etoy. Lagi Etoy. Here. Here. Well, the matching round is now over. But please do not be in a hurry to leave. Partake in our buffet spread on this beautiful night, or you can keep dancing. Let your exhaustion and worries be lifted away by the gentle sea breeze. That's a tough one. You can't expect everyone to be a walker. No one knows more about survival than I do. Don't celebrate just yet. I've got plenty of books on survival at my place. Too late to consult books. I'll stick with C. You must be one of those people who go with C for every question they don't know.
wood for me from the beach? We can get a bonfire going. Halo Ming. Halo Ming. Ada Gura, ada Ming, ada Roxy. Siapa kita lihat? Ada mana nih? Kem yang online, ada berapa manusia? Ada Ricky, ada Emre, ada Sulu, ada Di, ada Gura, ada Zinski, ada Eto, ada Guesung, ada AR6, ada Kens, ada Rin, ada Ruki, ada Eka Saputra, ada Nisa, ada Ikizuna, ada Roxy, ada Odet, ada Ming, ada Takoyaki, ada Sel, ada Deadbed. Ada Gura, halo Gura, halo Gura. Salting. Ini si Gura dari kemarin dia joget-joget doang kerjanya anjay. Halo Bang Indra. Wassalamualaikum. Udah mau pamit. Assalamualaikum kok. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Geret tukang joget. Tukang joget. Mentang-mentang ketek nyebut deh. Baru pulang kah Bang Indra? Anjay, ada penyelam. Ada penyelam. Baru selesai. Oh. Minggu kerja juga Bang Minggu. Berarti lu nggak ada liburnya ya? Nggak ada libur ya? Gura mukanya borokan masa. Buset, kagak ada libur ya. Gigi lu Bang.
Lah lu terus kagak ada liburnya, kerja terus gitu. Buset. Duitnya udah segambreng berarti lu bang. Oh itu punya lu sendiri bang? Punya lu sendiri? Siapa kayak mayat hidupin anjir. Oh iya iya iya. Sip sip. Iya iya benar benar. Oh, gue pikir lu buka bengkel sendiri. Bengkel sendiri. Belajar les dari SMK kah? It's great being drunk. A good drink shouldn't be wasted by drinking it too quickly. Bottoms up. That's how I like Anjay, pembayang. Our camp will go. Anjay. Kita mabuk ini guys. Mabuk anjay. Toing toing. Oh iya pantas. Soalnya kalau bukan dari SMK susah. Misi Grab guys. Kayaknya gue udah kelar dah. Ini apa ya? Joy may only be momentary, but the precious camaraderie between friends lasts forever. Harus pakai mobile. Pesta homestay. Wah. Wah, dapatnya bagus ternyata. Yuk, menara astral. Yuk, menara astral. Ikut gua. Oh, mantap bang, mantap, semangat, semangat. Semangat, semangat bang.
Lagi buat anu malah aja. Project. Ini mau kemana ini? Ini mau kemana ini? Ini misi anu nih, misi camp lagi nih. Lihat nggak itu? Oh, Giant. Oke. Ini mana ini kok berapa orang aja nih? Camper dari tadi mau nih Itu si Gura ajak si Gura. itu udah ada dia orang. Oh, udah ada. Iya. Joget doang tapi dia kerjaannya. Lu pakai PC ya? Iya, gua pakai PC. Gua kalau malam pakai PC gua. Kalau udah habis gawe kan main di kamar. PC pun sama komputer pun sama aja. Oh iya, maksud gua. Tap. Ya, gua ngomong sama lu, Cok. Gua ngomong sama lu. Hah? Apa? Kompresor apa? Mana nih? Berapa orang nih? Gua kalau pagi sampai sore itu HP. gawe pakai HP. Ini kemana gue? Ikut. Halo. Nah, kalau dari sore sampai malam gue pakai PC. Elemental anu tuh. Hitam elemental yang buat ngupdate senjata dia. 40 RC doang katanya. Mohon sama gua. Oke, sip Bang Indra. Makasih Bang Indra. Dia bilang gitu. RN mana nih? Pada online semua itu tuh si Odet mana itu nggak pernah ikut misi dia. Wih, Aja dah, berkurang. terima ajakan ya. Kemana? Meloading kampret. Gue aduh sakit perut lagi nih, gue mau anu dulu lah, WC dulu lah, main dulu kalian. Ini yang kayak kemarin malam tuh. Gila. Iya. Welcome to mem. Mana nih 2 orang doang yang on mic nih, nggak asik tuh ya. Udah kemana ini? Amunisi gua cuma sisa. Wah ini sih Aman. Bentar, gue lihat persediaan gue dulu nih. Anjir, gue juga cuman bawa 2. Gue ambil dulu lah. Gue ambil dulu di ini. Di home. Mau jalan kemana itu si Rin? Woi Rin, gak usah jalan lah udah. oh, depan tuh. 1000 meter tuh. Jalan kaki yuk. Bentar, gue lagi ngambil amunisi gue. Sabar bang, masih baru mau loading. Gue lagi ngambil amunisi dulu bentar. Gitu ya, yang ditandain tuh Cok. 1000 meter tuh. Anjir, tinggal 1 amunisi gue. Wih, kuat dong motor kayak gini nih. Buat daki gunung. Kuat. Tapi paling gampang daya tahannya. Gue kalau main di handphone misi susah. Bersama siapa ini? Sama si Ded nih. Kemana kah? Cok, pulau kah? Gura tungguin itu, dia mau naik Gura. Waduh, anjing nabrak itu. Itu siapa yang naik motor anjay? Cok, gua sama si Ded. Mana nih sih? Ini suruh kemana sih?
Apa sih? Itu yang di map itu. Lihat nggak? Aku masih apa lagi? Terobos aja Edet ya. Berpuluh nih cok. Bodoh. Kalian di mana? Itu yang ditanda itu. Nah kan udah nyampe nih. Nah lawan bosnya nih. Ketemu ini. Edet turun deh. Cuma ini loh. Pakai bom yang korosif. Jadi ngurangin defense ini. Itu bisa nih tuh cari damage ini biar nyamain sama camp orang. Kemarin dapat 63 loh. Yang punya bom korosif pakai ya. Lagi itu. Paham itu kalau anaknya kalian yang ini sih. Ntar gua kayaknya butuh asupan bergizi. Oh di sini ada ini. Ada amunisinya di sini. Pakai buff makanan yang punya buff. Bang, tuh kenapa ngepi cok? Ini mobil gua. Anjing. Tuh, kalau pakai bom korosif dia jadi agak lembek. Iya. Nurunin defense soalnya kan. Anjing. Ah, dia pindah, gue lempar. Kampret.
Kampret, pindah lagi dia. Ninggoy, ada lagi kah? Udah kan? Game anjing kan, elemental tuh damage-nya 40.000. Set posisi ke 63. Nurun cu. Nurun 43 cok. Mereka membernya aktif semua, enak. Iya, kalau kita biasa tiap hari online 20 terus. Ini kita dibantu tadi, gua ngeliat ada camp lain ngebantu kan. Tuh kan 20 kan? Yang online. Siapa yang main gitar? Ada yang main gitar ini. Ini siapa yang ada dua bucin anjing ini? Kocak, ada yang pakai panah cok. Pakai panah. Banyak bet archer cok, ada yang pakai panon. Udah. Pulang radiasi jam berapa nih? Mana? Jam 8:30 ya? Adanya tuh biasa muncul dia. Ini mau nggak ada nih. Diganti sama Giant anu.
Tuh gue belum misi blockade lagi. Cuma sampai jam 10 itu. Tapi bikin apa yang di apa namanya di hujan-hujan gimana itu? Nggak, bagus, nggak apa-apa untuk penghangat. Oh, sambar petir tuh. Kocak anjir. Nah kok itu dia. Mana lagi nih misinya? Belum ada nih, belum muncul misinya. Lu misi blokade udah kajer. Yang gue belum juga. Blokade apa gimana nih? Bloket aja dulu apa ya? 15 menit bisa gak? Blokade. 15 menit kelar gak? Ya udah yuk. Ayo, udah pindah. Udah pindah itu. Bentar. Yang lain nyusul juga paling nanti kok. Bentar. Lu misi distrik udah belum? Distrik yang mana tuh? Banyak misi gua nih belum. Ada ini. Gue tinggal yang bloket doang sih ini. Yaudah ini aja. Halo bang. Ngomong sama siapa lu? Sama viewers setia. Oh, lu lagi sambil lab kah? Iya. Gua kan emang tiap malam live Lab di mana tuh? Di Facebook? di YouTube. Apa nama YouTube lu? Betawi Gimang. Betawi gimana? Iya, Betawi Gimang. Lu anak Betawi kah? Bini gua orang Betawi. Silakan Bang Indra, selamat makan. Aduh, yang nggak bisa login lagi. Aduh. Iya. Di mana? Di pintu yang mana? Itu pintu masuk. Pintu camp blokade itu. Udah Di checkpoint utara. Iya. Mark the spot.
Udah. Ini apa nih? Udah ada. Berarti ke ini aja, pos pemeriksaan barat. Nah, pos pemeriksaan barat. I've Oh, ini kan? marked a spot. Bentar. I've marked a spot. Lu ke apa namanya, ke pos pemeriksaan barat tuh kah? Aha. Iya, gue udah punya bini Bang Indra. I've marked a Oh, Spot. ke Wilka. I've marked I've marked a spot. Mana nih bosnya nih? I've marked a spot. Waduh, kena gua anjir. Wah, dibakar diem bae, nggak kabur. Kabur lah kalau dibakar Bang. Weh, satu orang dong, resmi gua cok. Nggak jadi. Udah. Gua habis lagi pelor gua anjir. Weh, dibakar gua. I'm hurt. Di mana sih? Lu pada mati? Kenapa sih? Ya, baru mau gue tolongin. Meninggoy. Bentar Bang Indra, gue fokus dulu nih bentar. Ini kampret kanan kiri musuh semua anjir. Mau meninggoy lagi gue. Sakit bangke. They were a bad person. Nah, I'm just a soldier. Ayo sini ambil. Ini masih ada nih. Sini. Abang gue juga baru nikah sih Bang Indra. Helikopter gimana ya? Duluan gue nikahnya 3 tahun. Abang gue baru nikah. Baru mau nikah maksud gue. Baru ketemu jodohnya. Ke mana lagi kita?
ke Plaza Golo gak? I've marked a spot. I've marked a spot. Plaza Golo gak? Kampret nabrak. Ya kagak bisa lewat sini. I've marked a spot. You really didn't know what they were up to, person? Bad person? Nah. I'm just a soldier. Mana bosnya ini? Mana bosnya? Itu di tengah, itu di tengah. Person? Nah, I'm just a soldier. Set sakit banget bomnya. Wis, anjing tuh bahkan. Ah, mending gue dah. Dikit lagi nih.
Iya. Nggak mati-mati anjir. Nah, Good person, bad person. I'm just a soldier. Bang suruh tas gua penuh anjing. Lupa gua tadi hilangnya. VTuber anjir. Siapa yang mau jadi VTuber anjir? Enggak lah, jangan, masa jadi VTuber. Enggak lah. Itu tuh helikopter udah datang tuh. Lah cuman 2 doang. Kagak mau ngambil 5. Harus ambil 5 kah? Lah iya sayang, cuman ngambil 2 mah. Ya udah yuk. Saya sini dulu. Kemana? Tuh. Ke Zirkoya tuh yang ada. Oh iya. Iya, yang Mark the spot. Zirkoya. Alit elementer pernah dimulai. Udah mulai lagi Elite Terminatornya. Iya. Mau event dulu apa ini? Barang. Tapi tanggung ini. Tanggung ini. Good person, bad person. Aduh, dibakar gua. Awas dibakar. Lah, nggak kena kepala ya. Bad person. Nah, I'm just a soldier. Mana satu lagi? Oh, di bawah. Duh.
Anjing nyawa gua, Cok. Bang. Mana satu lagi yang ungu ya? Itu tuh depan tuh. Menjauh dia malah anjing. Udah kebuka tuh ya? Yang belum. Kok belum kebuka ini petinya? Satu lagi kah? Ada Ini satu lagi. Habis. Investasi, gue nggak pernah investasi. yang mana itu investasi? Ada kah? Yang dekat Wilka. I've marked a spot. Mau ke komunitas Sena, mending ke komunitas Sena sih, biar deket sama Taman Orekar. Kan 2 lagi. I've marked a spot. I've marked a spot. Cari jalan utama dulu nih. Aduh, ada mobil kampret, kagak bisa anjir. Banyak banget mobil di sini ya anjir. Tutup jalan sama mobil sini. Waduh, jangan lewat situ dah. Serem.
Cari lagi satu lagi yang ungunya mana? Itu yang di atas ya? Di atas. Bad person. Nah, I'm just a soldier. Tinggal ke Taman Oreker. I've marked a spot. I've marked a spot. Satu lagi kan? Ada lagi. Baru gua habis. Sinyo, ayo Sinyo. Senyorita. Belum ada niat buat investasi gua, Bang Indra. Goblok. Ya elah. Maaf nih amatir. Nggak bisa masuk lewat situ. Ih, gimana sih nih? Sumpah. Nggak bisa, Cok. Kagak ada jalannya, anjir. Salah jalan, woi. Banyak. Kemana sih nih? Lewat sono. Udah nyampe nih. Nih. Nyakut. Nyangkut gue udah. Pas nge-freeze lagi HP gua. Nyangkut lu ya. Aduh. But you are the most Kampret banget orang.
Nice. Ninggoy lo. Mana kotaknya? Sini. Oke, kelar. Kita langsung ke helikopter. I've marked a spot. Marked a spot. Nah, ini enak nih, tinggal lurus doang nih. Dededet. Kebiasaan anjing pas ngomong. Ayo. Sabar. Tuh, rame banget lagi. I've marked a spot. And this world. Exhausted. Kembali ke checkpoint. Marked a spot.
Marked a spot. Marked a spot. Lama banget itu si Asimo. Yo sini Asimo. Sinyo. Ya lama Sinyo. Mana nih? Cover me. Cover me. Cover me. Cover me. Mau ngapain lu Sinyo? Udah kelar sini.